أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، ونحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء، ونعوذ بك من شرة اللسن وفتور الحذر، كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحصر، ونستغفرك يا الله من نقد الشهوات إلى حقد الخطيئات. ثم الصلاة مع السلام الأتمين الأكملين على خير بشر أرسل سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأن معهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maramu wana lati yendange pake alufari masale dange wale on besu kumi anto ada jamu hagen kene kamalenji kena Allah kenenya Allah kideyan wala ya rabbi aga ko ma yo no kebe yene aga no ko be jannatul firdaus ke mo kendange pale sheikh mo maire asan ko tel sere fo gana sangwani mo atuna mo Asyik itu dengan alhamdulillah Allah nyodanga sababu ya na nyodanga kiye kede aku yang kiye no khusus soni karaleki wanda nga soni kankane namku sheikhna abdul kelim betana kiye no khusus wanda nyagana wala hal min tilka shumusi uruha wanda nyagana kiye be Allah ke bagano danga akhirnya Allah nan takiti wajah kenna ngi pande sheikh wanda fe firinde bala la chaîne ko ñal ma ak ni o ko faale mo kebe ayade ala timu na sigi batte ko mande di ken kale e mare be ken fo ko ya sere ga sigi na ala timu lo mun daga ni grandi ken fo ko ya da to Allah faare ni man ki sega kama ko tan wati ke do ala timu lo mun branda ni ko kunwa aljanna ro di mana sere ga sigi do ala timu lo mun brandi na wande so wonde wande ko mande wande ikasho kana annuko anda nafare na har ko ta asaka manzila bari aljanna ken fo hore anda gana ken sere bele na fo hore benda ken kabana fe shen gonde mo ken pakina shen ngai sahaba jaya de ganni ayageni na misidu sigindi wala na ken jaba wala na wata sankare sigindi wala na yitulori kusun kille ya sere ngam kawai kitun kapine ugang kawme de mana kuba sono ko fonno ko ngam oke ken Allah fare sere ma ka ko dan yo ani saybe ngatawu atida nga koni angan kay makantan na bure nyamula na bure kay nyema akit kenke so koni sebe tan da fare na kisero ni makama sere sugalu anan na bure nyamula na kede ga kay makantan na bure ga kede to kallo mun atno at sere sugalu angir kede kanda dukare kenya na bure angir kede le lan kenya na kay makantan na bure diga me ke woni manne angana fo be kanda dukare na Allah kide kenya na kallo ala kebe to kam falle keda ando to khay ma andal no nyamara iganaro kebe kembara jinda fo tan tinyanake da ko tin kitte da kam ma keda ya khande ni ayi da halal katte kalle ngar no ya ubele ko ma fo no matan nga na ko sudan na ro ma kida ni mara ga nyaage la o tan nan de man dia anamba kille nga na de ma nyamo ko su imma nana faji be kam ma ni benaiga walla ko re walla na walla kille mo su aga na fa ga kina nga ka to ta mo kele Kenya ni Syekh ngol dengan kusu ono me dema ona Syekh dema ukitu kama serebe kana ni muda ko fumi ma khadi ayagani asaso ayima serebe kana ni mudina lo ke ko fo solong de ke no Allah kiyani ya anna to saba kendi bunkara Muhammad masamba soba were ado samte pe mo magayre serebe kana ni mudina lo ko fo ke no Allah kiyani ko manna to saba kendi ya ro kakara ngai kana ni mudana Allah kiyani at setu njai adika pado mo kudena fata fasinde kinanga kenka kuma war biga ne ke serenga ona tasu joba Allah tafadhal mashkur اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وآله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى كما جمعني وإياكم في هذه البقعة المباركة الميمونة وفي هذا المسجد المبارك أن يجمعني وإياكم في جنة الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك وبالإجابة جدير. لكم ولألا تيغا وقت السؤال لها لسوء كما ولألا نياغا غلونيا نكم يفبل ألا تيغا نيغا نجرين ألا غلونيا نكم يفبل السبر نجاري نيغرين. الله تبارك وتعالى نياغا حميغا سرسوا ليخي جوتي ويانياغو الله بيسو خلين خلا الله غني حمدين كووليندي الله غني فل فرامون خيريا ولألا نياغا واتيغا سرسوا الله غني سهكيني na wate kenya jare wate na fale fara khairiya ore Allah nyaga karafu be ni fati ba ko no nga Allah ga hinni Allah ga nyambelima na firdausi al-a'la nya odi sebatira no amo siro mi nga ko tan harida ko fa bay wan pata la umrane digare ko na jidda afati ma ma jo fe makan o ide firli makai way kallen re kundu ya Allah ga hinni al-islami kuren da masu Allah ga tawanya na ko mai ogo mo siron dina kalle kan taw wa salli faraka mali sahabani ni dum ko ni al-sir wasala ga ya ga ya wudi ko ta sira sugeri farake Allah ga nan sira sagani lenkini o ta fillan ni e kamara bisile ke no o da ga bi masalan di o da Allah nyaga Allah ga ne ma ga ni na o da fasuda way akhini de ko sa sira so be diga hawa gollu kuno su gollu nyai oga miskina ni be demana oga saba kallano be demana oga koronto be demana o yimme yani o yimme akhiri lo munyan o yimme kapallo munyan Allah ta'ala be nema yo wanyo moda agemani kunda banana ma ayadati banna o ampofe anki tiduro nyali dunano angana isa de la duro nyantelle angere fo so ko me ke duna anna su to koyere ande kasankem bariya nyilene igatel lan sogondi anna angere vila be tada akalle fetiketa urufoli be gamma anta gawurni logonga maka yada tambannahu anni me makini duwa Allah yande kinanga ala oreginanga wal mala yamba kano an kamma amel duwa timiskinahu Allah yanda qajarimi Allah ta'ala be kenya ko subhana ati wajalna ba'dakum li ba'din fitna atasbiruna wa kana rabbuka basira atinda hajare bitimiya na yuruku ay min tutiga rono ko betel mangere kine na yugo hakuma anta tiga kitamo be yimme ayama ga wuya nya ko de hammi men de hajare bitimiya nde keku na kekuma kudo kena aljanna kitati ke sababu ana yarandi sura ana aljanna kitati ana hammi jara Allah na dema الله تعالى ديما دنيا إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي الله بكم ديما كم بيجنا نعمل لكم ديما الله هنا سري بيجنا نعمل هنا الله كم ولا هذا لنكويا وصلنا كفي نكير بودي أنكير بودي كاتي بودي ونا مسكينة يبور ناسنتوا نكير بودو في الله نكير بودو في الله ونا مارون بوتو كنا يبور نكير بودي أنكير بودي ونا يبور ديما ونا تيرو بدانا ona yogodema ona nan qaranya tuga wa hakada amin ketoro amantoro ala kama qanyalini kharbe ni fa misile kenoma igana tibesuna ogia gode bane bagandi bane on daga kene miskina bane gode keman ketoro imme ma fa kenya nafa afa yuru gobe hamina bakke afa uyanya ogebe bakke wa hakada ko fonni kiyai annabi gelo nyamira alayhi salatu wassalam walakin ni akhiri be goma gaire khabu ya ere wotun tengebe njara ile miskina gebe de ma suturano kenya ni gere karta ni bagandi serebe haju ngania angana karti keutu akasi kente kini ni kuma ante kini ni gakuma akini ni miskina ni begi mo ko ngilanga kharlen ki juma ngeme imam njai al-islam ni paru kinyani nanti haju ngede manuma silami koroni dema alla na burenya al-malu malullah
نكيف وفان كم كوفر بننا المعيارات نبرة ما دلنا تقطع كمان خليفة نيان أجل خليفة سارم لك بكان كتير كأني مسكينة أرونا كنا كوبيرا لين الله ما سارم لك كرني بكان وبعدين خير أرونا كنت كاتبوا من سلا بل الله يا الله كان مسدينا الله كان يقول خصيدنا نبغى نكون يقول خصيدنا يوم القيامة لين كتير مبغى ملو مسألة كمان وقتها أقول مغنتي تنين يعني كارون تنغنيا كلا هذا ونملون سفتوا هنيا كمال بان مشتصر كوي بينهما على دعامي يبغى كل ملا أنسيك كنيا كما وقت دان تنتظروا كدعامة وتجني سارام أو تجني لون بيجا خارجين كما أو تجني كفوم ما مشتصر كوي لسير بيخايتو سرويان إلى دينا كهرانا ولا كهرانا بل يانا كهرانا نقطان يكون القرآن هو كسر تانغانا سلامي فر إتلا كهرانا تانغانا تونا قطان يمه إيونا ما أويتو أوي كتابونتو إيونا كنا القرآن تانغانا إنت تانغانا رواية باني أو تقولنا تانغانا لا لا رواية دانتان تواتين تناكما إما ورش ولا حفص بالقرآن كنا نقولون كبيانو ورش ينو حفص ينو دوري ينو كيساي ينو حمزة ينو قنبل ينو بن كثير ينو بازي ينو وهكذا سوسي ينو أجب أنت لما تنبلي رواية قرآن كرام مغني يكون وصيكات الإمالة وضوها يكون كسوة تنغنا يقول لا ياسو أصول يفروش إمالة نبيليا مدود نبيليا أحكام التجويدية سيناسو تنغنا دا مسلام نفت كلنا كسلامنا نتاعو ديباينا نتاعو دينا كورونا دينا سرونا ندوغي تاكيني بودينا إنه كذا نركب إنه حديث كرامي يقولون كتب الستة كيلا سلطان بخاري نيمين سلام نفر مسلم نيمين حتى الكتابة والصفا إجاتنا الموجب المفهرس كنا حديث سورة جوبة أجا سبت النبي أجا كتاب سودنا يكوننا حديث سورة جوبة سلام نفر سلام نفر يقولون نفناتيا كون كماني إن الدين كخرنا الله جزايا إجنارو التوحيد النور إندارو عقيدة باب النور شبهات بيجي أنا ما فهمت بلا ما كنت الله إناري آية وكذا ميرا شبهة بانكم الله سلام يانا أنت كنا كذاكم كنياني كلا الدين كيا خرا خمبر الدين كي دفن كنما نعم الله كم كن يغني عندك سفركم إذا من ألمان سفركم تانينا نعملا نكفونكا أننا نعملا نأمانكا أننا نعملا نحضارا بونون نلمون بونون ندبكني دبم كندو يعني سرون يعني كندو ما نجانتيا أتفيني سكاننا كنيارا أننا نجوم كوي كنيا خلاص أننا كون كتاني بونوني خلاص كفون سكراني فيني سكاري كنيا كم كتفو كونيدا لمون يا غارو شايفنتي يا غارو لمون يا غارو على من أنا نابورين كني وسيلة يا سرنا تنا نابورين كي أنا نبلا نكفونيا كرا نابورين نكفوك سفنا ما شايفنت أخلاها لمون على فيني سكياكو أتاني نبلا نكفون كرا أنا جوبا كوري يا غارو لمون أما الفرنسي بيتي بيليا إيغودو مسارنا nanti église ni manke godo ma ko nanti baba ni bege gri kara intere kuma me hadine oro mu kuro ya ko koy igana ko kitatani amma ganya kay andalusitu testantoni ya gayitu silamin jamanu ya fangina maliki antoana oro ko ibn barri telangini sumu kunsu ibn al-hajar asqalani kunsu bogo espanya tuana oro gumbunuku ataka su bogo andalusi birene silamin jamanu ni no dawla islamiyya ni no mais ça c'est espagnol ngalla espagnol ngalla atognyani ibrahim atognyani ali man tefusu silama to ko banana ngeda yugo information atogo ali nti manne nan ke ngami islam ti gido ko do ma ko mon nti kisima ko so ni sallina ko ga sallini mo go be kun khalas atogo ikum ma ido ma ko mon tani kundwa
wala ile islama ko mbogi ma ile fofo to ko ke an chogni kumino akanna kemme ana ma joforo mum kenya ni tangana nyamulana ko fonkara anna joppa usra hadmul usra yagaru ade lumunu anna qima begiya ko fonno anna sange nyawri so be ga kille suma ga wari dal yagaru amati wara ga kharangen de berni ga latona kare wara yagare kharangen metti nyekay kare wara into kani kundaga imma ga bogu fosu gala anna joppa tikurma ata fillambi anna qima bogu kharangen de kharam mogoni valeri magaro kharam mogoy kharam mogoni nanya ko fonno nga kundunga iga hawani sinnas anken ko ankina ne kharam mogonya kharam mogo miskina nyani fontama valer nam begia ko fongana valer begia intaka kawenya lemine intaka natana nya tuwana wan kharam mogo atigana kende be ata sikandi sorobe ni soronga ya gene di batsenga inya tuwano nyai sorollaw ya gene dia jamangumu nyani walma nyakanan ko nyai ijikuntunni kana giya begia khani burundi khani ka khani fi burun sanki soronga na beria tinta sere kitaga ya ganere ti kusiki gana kite ko fonkera daga so ganna kan maga hadu daga ya ganne fotana ya garunde lumu taram mogoni taalim asikandi soronga ya ganere sorobenia an kisma me dungeleke ina ken kisma kana bunu le kana kale rezo sosoli kam kana le ke garam mogo fulane lemunu nya ganere ya kudena tuwa ko mutu ko ya mogo ya kana siga kana kenya bunu di ko fonno kana bunu di sere me maga terenka sunya gai tigeme kite ga ya gane do seri khalas fo brenke ngi sella ma kan khara ne fotan akende ko sikka silami fe atanga na nyamulla na ko fon kara takara ndanna joppa ya garunde le mun kamma valeri sukine le mun nga kharange ga natana do kharange mbatti khari gana khara khima bugu kharange ana wala soni kalle me nyana khara ani diplôme nin kita one manne ko mo corona visa murala ndaga falle naam o fahamina nan daga duta qur'ana yimme on tetinon ke fona de mana tuwaru ke sanka ana batte mbagandi ana lumnu kitani formela ona wara andaga kada visa lo wan ma ganan karange yimme karange te firmi karange ngara giran nan daga khal simuri khari geji ke no nke ga saranga kebe tige kara ay soro nyeri baka asuni qur'an ya qur'ana yimme ijaza ni yimme ni yani maga bisanadil al mais di subagandi nan tindaga nam valeri ngana bogu kenga khalas anken kara alhamdulillah alle men kara ala qur'an tanga ala champion de fosori khalas ona feranya akana ndaga adaga francia ado kebe ga gollini do me kemme do mutaawul bayimme kenne menaz nya de berni an escalier ni ko awanki ma fay aywa plonger nya ay restaurant ga setri ngati kedi qur'an fayno ala fay gollini kiyama kemme do mutaawul bayimme est-ce que kelle me kebe daga golli amedo mukharam amedo mutawu bay anan kay men daga wakati France formation yego ni ma saringa kunde ber ni golli ni de yego legero ga golle ani ke commande chef nyan netir ni tago tikat est-ce que anke de mukharam atige lalla ni taga me tawu bakam après daga bani so daga tawu ngawu ntikedi mu yisnya kharanya nyay kundu mais anya faskia fasta fagat ni kelo kele bra me do kharanga yi ku gollu me besoin de kharanga est ce que kenge dumene kella ina tanadin ke agira bello no kharanga ha ala tin tan agira bello no kharanga kede ga kharari jami'an le nda so fa golli bana ke ke na khara kenya ni timla khara qima be gay kundunya o hadun te kharanga ma qima ro kharanga ma saketi allah qibare kharanga allah ka go men Allah romu filana ma remme go école privée foye madrasa ma qur'an tangue madrasa ke anda go ko mo fili ko mo sikki agana ni tigene kaso ke fay wujine ma wujunu maneme me tambon te segene école ke nako duna do tarane mais Allah nokko ke biresu be xara mo ko ñane me tambunde nga biresu atuga di ni golle ñay parce que kenni men valeri re kenyani ko fo are ya garu angide woroge tan to gal li xiyede ko taswa ode ya garu la ka bugu to ak muriyema sasa alhamdulillah debe sugay xaram nokko ni ngono igatini ya garin karallan ya garu koronga xarangana mais pourquoi pas y go son ka xaram nokko gal ten kebe dum kengal la debe quoi ha ma papa ni haju ante
ma iko alhamdulillah walloni walla ngana daga debesu ko garan nokku ya garu nyan ke figa garan munde deberni iga ya garu qoron garan munde menen ti bu qoro nya fa garan ngano la alla ya garu ku gana sage na kinene garan munde la alla kenni gana dunya ya garu ga gana tini kina garan munde na'am wa hakada iroti ken nokku yai na ko fon karate fa'tabiru ya ulul absar kella hala yani ko fongan kawasikiti karo kubeni oromu o hadisu bagay karani anne ka gumenya walla alle me yerwani kan class riga tele kan class arante ko nganda na ka fa hamini dire me ke garangen kibare filandi alle men karanga kan karamo ko magante to anta jikutu kaga na ngaram mo su tagalle men karamu dini atu annan dunga tajikunda dina am palle men ngakle nyakinne am palle men vinkinne ken karamo ko alle men nillani lew karanta kan ken terin kana ina tananda la me kutana kan anati ay baba karamo ko tikundwa mangi walla alle men karamo ko man ken melo ma walla man tuta ka fosu ko alla ko musuru saman to ikunyitini mane daga karamo ko ken jikun karasaranga to ahu mutama kafina atu kona le men karamu ni nan palle men ngakle nyakinne papa alle men dunara la haram pa khal sanaye agana nya jikul lo ko gana nya jikuni ronal le magani kate kummene ay khibaru ronal le men nyin kolla imeyi atu koni le men karamu ni o gana karamu ko be tu koni est ce que law na misala o mo nga ya khane da batte manyana misali burenya o ro mun danga da onari karamogoni onte valiru rono karamogoni tani gana karamogoni tubali ko ngandanga ko fonno ko ade ga sigirabe angunwa serebe gana galle men karamu kara gana fatiha bana karamu dalle men allah taken tuba non ko ana valiru do karamogoni nyai soron nan nataniba tenga iga place kebe ina nabi nyum place nyai ina khayfarum place nyai walakin karam mo on te valeur te karam mo nga cerebere men ko tumo ko aya sigi ni killay to mun ko nganda tananya karam mo ni nyimme bire mo on pay ko fo nga hinne nyen ali semante nyen iga kebe kita aro iga kebe rono nafara ayo go yanti baka ken qani mo ko sirondina ga falle men de bernanda aya falla haqqun ko ngalle men nanke sara ko yalle men na alle men duna sirondada aga nyani dudanga yugo yukumbele mo kana valeur bogo xaram mo goninga khalas isse fen tagare gene lo munu nyim men taga kaweliya sorobe no ban kawaya xene di batsenga ko fonno ko follo munga kunya kana am sonin ken ken tuwananka ane nyani magana ko to fofo nan tawuna tuwanan de fomuru na tirin kisiye muru na ereri muru na sanki de réseaux sociaux kam anke ndo Allah kebe ga Allah koynan kebe ga arjanna killen koynan aga nabi killen ko ina alayhi salam anken payta hunanga kenya kana annabi qad qala alayhi salam fi alhadith alqudsi Allah ta'ala gatini man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb serebe ga sikinke Allah dinanda ti sere sugana khonna maga kafinande akhonna an sonde memba Allah tande guerre déclarer dan maga hadith sahih كان الإمام أحمد قاتني لهم العلماء مسمومة سرقة بفاي جاربي ينعرن كي إيرو من كباره فوسو فادي لقلت وانا يباي الله ري جاربي تي سرقة بفاي واتنو غاكورا كتيم غاكورا جارمو أدي لقلت وانا يباي ينكم يكون يفاي سيكي ورونا إيغا سفانديني إيا فاي درسوني ندبريني إيغي سانكني كودو نمبو شيطاني مغانا الله كلم كيان manken pay kenya ereri murunu anga kana mangere sankitelle mangere adarsunu mutuda batte anga kana katwana be ga soron jabini ane kentuwana ay Allah dan garanti magere ngangal tisikalla da tum kam Allah tisira sudet kusanga faqad adantuhu bil harb andi kenya ne be geru tuwana ke ferandi ke Allah ne sere kan Allah giru nakut Allah nan gadanga timinna antetu kenya le golle ko ton ala ni Allah na fungu nego baganda nga se fini am wi keno kan taka sellen mana hammira nga kundunga hammi anke ken kon koni khalas angana sogo mo be mana yimman karara nga kinta jarani mana tasyon yimme waranga antaka a selle mo goto
manan jare bi tanni meren charante manan jare bi tanyaqe dugoni tawu angera lakello kebe ante kala malla giri fokko yanga angera tunan tingeli lakello katiya saketi kentu ana ganati alla na kedebe alla tine defana agema ko yimme agana tanya annabi sahaba yana to nyen sa'd ibn abi waqas tuwana nyani alla kannana nyani yego yallina gare mutuna siti sa'd kamma ade toro alihi sa'd de alla nyaga danga fini sikkiya atinde alla nyaga gana nyangi den kanin bonondi nim magan kutonya bonondi nanya du ko intahu ya sababu nanya ninke ya lebu nim bonondi de alla nyaga duwa musikalla ganninya ata fana alla ganna mu yukutu afillandi alla ganna pitina na mu yikeno ko asikandi alla ganna qabranya nan kambo kari kafir ya gantalla bata anyana bereina toran dalla khirana yimuno annabi de kenya ko muazzu da ga da yamani nan tan kunu da'watal mazlum hijabun tare alla na sakke sirebe ga sikki alla danga tuwana ngana yitinina darsu bane leberi awne wuya nyaako nyanyana anke mpa mu kigatini hadisi ale bagandi bukhari male wakati ni maname yakuluna hadisi bane ke kitab bukhari na nasire ko ngakenda manke mpa kenya raga nanga sukkene da batenga eredi gay no ko benen ta banga kan anda alla nyaga fo sa jabi nan kamba kay go saadi da ke duwange jabi alla da wuyim putu a goro nan qaso legeri qaso yenge kinyei ya gam pete ke tengen pete ke kenya nyuru fina nyaka ya gon kama ya gon takafwan aw serenge na qaso pete ke yuru na asu an yuru na ya go ko khufari le antini hijab ya gon mesin kide me fete ki an qasaga yankana ya genter afitini wi anda ya ganne be dangin tengora telle mele ya ina kippa do kana ko na giri do ke ay mega won ada me saadi do aw nyandi laga ngedi la kello ke tuwana kebe legere anya kam ko gedi khasenya ne ka ke no ay me do ti kenya ko sa baka anken te seren to ala alla ga mo ko banna daga be yanaka kala ga mo ko tuwana iyane Allah tuna ko tahay iyan tiki Allah bana iyan di mel ko sure tuwana ngana kebe ko age gema alhamdulillah age be gema ngandali nganda ma aterika kama kala kallele suna me jare bi imputu anda Allah bi gem ido ma ko masarafu yo goda nanti manne na fatwa ro gana kaga tijabi ati manne na fane tuwa ko ma ato kharamana manni na fano qarangina indin kan ni jabi ati pour ko ge qarakita na fanto ko qarangina hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun wala nyamulla na jo patikiyai nan tono hamide ko fonga o yakundoro mu oni qarangundi ona hamide qaram mo oninga oni dema oni wara condition siren no to ana goro be ni go maga khojeni no o almamini oni doro o maga giya begiya wa illa ko fonkere sababu nyani saket sasa soni ke angana fosko na ti sasa tuano ngu sasa tuano aha koni na kadema na keta haga na kunsu bono ndite koni ne killen ko ne kayke sasa nari tuwa unna fabe gay tuwa unna fafana be ga tuwa unga igena taali de kenya ko igena tanda tuwana anye kontana anye nyagali na hari tuwana ge fetana kati gena tanda tuambeli atange butu garaga na tuambeli nyaga na ati kay me wo se xam pale na fa koronoro mun ngara inkara oy mege mega ono kore ngara inankara angana khara an gundon nan gundon nyai anye me khara madi papa gundon tanga sere anye me khara gundon tamma ga gundon tanga nke kite genin ke kita nyetunga deberni mo gobe hadisu ngare qur'anay ma problème din kita ndi nyakenna nyetunga bagandi nga deberni mo gobe manke ngeme khara fi yangante mulla sere suna mo illa Allah
man patale to ana nyatri Allah te kuruna kamba parce que gundon taganya kati fulani ndi nyakanya ne kibari ya gunte mellan te kuruna kamba ko kanna to ana tirni an gundo kan patala ko to ana ndanga malle men kibari an patala bangandia iyo go imme watte ane agayi malanti fokanna daga ko to ana ndanga mangan kara gundon nga hangi me kara gundon taganya parce que aganara na fokanna daga to ana tirni Allah te kala kamba kun kenyani suwa na fabe gaye ana fayo goyani ana gundo ni nyimme agardene kange me khara wajiban na ko tuwana yo ko sinal leguna ke gundo seremenatu ana kati fulana ali yaqi ay mara ko nginda ana kundo ken tuwana kage mo ko nalla adam gundo tallam bortote koronoro mun ngara ina kara ay fono bege yanka Allah faren kam sallallahu alaihi wasallam النبي ننقرايا اقرأ النبي عليه السلام أنت اللي جرين كابني جبل النور أفاي مكة أنت اللي نوني أنا رو جرين كابكينه أجا بتني وفابا إبراهيم كلن كما باوني بريء إنجني مغبا النبي ليغني متورن مندنيا نينو سيبو مني فانكانيا سنتا مندا إن اللي نعرون تغانا سانغا نيخال سينموتو annabi ni tele girin kappa ga betini kundunya ma jibril aga yankana kamma aga raga naga mondono aga tini iqra ya muhammad qara annabi na tinkeme qara ma ana biqari anda mondo ana wara subhanallah nanyalla de ko mola qur'an nanti la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيان أتى النبي ده قرآن ممالي تواغن كي الله نيرونا نكولنا أدونا فسري سروندا نكي الله نكيننا خا من ني جبريل أغارنا النبي من الله ما كنا يديركتنا تواغن لن تكتنا ما تنبيه كي يعني غني أن يخوجه نغلا مسي كومي نغلا أنير من يمي بغاندنا أغات الله دي نخوجه تنا ما دبتنا عندك تمتنا نقولين nana imela yakaramundi an déplacer de toi ko muri embate nanke nati dogontenya nalle menga alle mente ketini ananya ga kanga mo ba nyagara nokku ngakundu kharalle menga na khara kundu bereken tante fosse sirono harban atwa ullan tay mena fana saketa na ko fonna awara nan tampi toi ko muri enga awara na ko tan kita ke toi ko kitene to ko tenya Musa alayhi salam agani bakka aga wurnu nambugo masr firawna gaade soronga wana de gatini na keri abubu khaifan yatarqab akununte me Musa da kenterende ameti tampi me birambe Musa ge giri ade yushabu non iga de qidri batte iga tuwa muri endeberini Musa de manne ko ati laqad laqina min safarina hada nasaba ato tampi ke wayasiye tuwanon ti tuwarun kelmangero fosu tampie nyane dabate tuwarun togo ngatele tuwarun nyamu tampie nyane dabate har nambugo kake inandega tampie nyane dabate kenya na nebi de ken tampie ya wori jibril aga mondo naga walla matani sikki falle aga tinada iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ayu fono bege yan kan nebi kam maharange nyen ayu legeri bege yan ka qur'ane muma ayu legere bege yan qur'ane muma keme are soro tammi are nagato qur'ane yanka tampille are sino sikkino annabi kam alayhi salam tantege de fosora kelsu yanka makkay tampille de fosora kenyan kam madina soro tammi de fo ikhtilafu ngiya imakka undi madina ka unde mena ganga qur'ane muma ay ngakke begay konetu لم يكن يتنكر الجنين أي نكتب القرآن مما من تنسيق القرآن القرآن مما الله أكبر يقول أيوة أي نكتب القرآن
wujunu tummi komo filli tanjike are ayu tummi mogere kado bla mashallah yego do mu ke jaten ko mpa ko mo moy sere sun taka mungunu de ay ngaka be ga qur'an tangana nyamulana tu ay ngaka be ga qur'an no ko mpa ko nganda mo koy an taka mungunu de be jinillah annatu musa fakani annatu musa falle nagane nga qur'an gere sina ngaka be naga yankana nabi kamanna kello nagane tampile de sino sikki kenya ngaka nabi kamanna kello nagane kala sa tello gomo qur'an ay ngaka تسمع غريفة أن تم فل تمبيل لسيكو خلاص أجمع وجنو تمي كم في اللي تنجيك لا يتوم نعم أي نقبة ينقى النبي كما صلى الله عليه وسلم أي لغير بيجي ينقى قرآن توانو مسو غيران فل أي لغير كنياني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله kakunu kotai kotabe ga baba baka kore ngana daga kina Allah kakunu kotai gari ni khama bugu khama ga kasankana ga tella kina Allah kakunu kota balle min pay sakaratul maut ari yonkin bakkenge me fabela ante sagandi ni sagala ante sagandi kaga tella kina Allah kaga khafalle koyi kada kaneta kemure ni qur'ana yanka ayu funon ti kankara legerenti kharange kena nya nala harako tanya kaneta kalas qur'ani mo suni kay keta fo sugano ko kitunde qasasuni beni geri arjanna jimbe o kisimo umam sabiqa idangi kammo tuwagun nafafana be ga tuwagunga kenyani ananyimbe bugu sanko an sekere na to an sekere anna kutu allah tabaraka wa taala anna butu mo gon posire kamma tuwagu nafa be ga tuwagunga kana garo mungara inan kara Allah ge sedantahu ay men sede nanti kenni bani agere fube ni nya ken sedantahu nanti kun kay sede ne ike Allah banan karu ade malaika nu nyariti afala de tuwano nya fillan subhanallah tuwagunga na nyamma ga noro nyani ana ko fon noro azan Isa طيب هنا تواغون نفا بيغا تواغو أدو سيغرا بيغا تواغو أدو سيغرا بيغا تواغو كفن نوا ونرو ملغا وني نيون وني ورا إنان قرا قرانغا نانياني كفن خيري أدو كفن بني أغا جاغانا أغا كوينوي أنا خير كوي أنا تونا ترى itangana nyamulla na debebe daga kane wo na kofo be sigi mo moran nan pay di katilo mu angeni wori tuwa umuri so be nyaadiya iga hammini de tuwa umuri nya annata alhamdulillah jikenge kende be kumbeleda bangana lumu mori gollenge ni sange nyai e haju gante tuwa an kan na kende be kumbele kane danga Allah ko osufay wurugene lenkina nti jebere nyane no sere sugana ni tahunu an tafiya nyawut ibe gana ni minni manga le glace nya obo na rojinga sega serebe danga uronga na vantlon kum walma na kilimun kum manne le no nga jebere nyani ado bagando kompondo ona saga sakasella iyo goni na soguma kompon kamma awo kinyene dingira gana kinye sun kasondimma oyo goni nyana fangen la kenye malelle
on qawana tirni ndende beri ke jebere giliminne manne ke jebere sababu on qawa ona tenkatu la'alla oganani jebere no ayendi mananka ujidindi noda ayokonu yenjidindi annabi de ko wada sallallahu alayhi wa sallam ke jebere ga dilina ko bare bangandola mulli gote be gago kita mulle nganari mo gana yimbenya ko mo ga taga mini katte no kuni be ni shoba ziningano ine sukumu ona buaden ko fudwa ona keremun ko bona nyangana darili ona mulli raga yiramu ko bona topuni ko bo an qawa silamin kana ketu ke mulle giriti minne Allah farende kesu ko ngoda sallallahu alayhi wa sallam igati non ko no yimbenga Allah kan ngeni alwiqaya komenna fora ile yimbenna ga kebe gi kisini yimbeke ato renne kammo annabi de kesu bangando sallallahu alayhi wa sallam ola woli la hara yimbe ola ya tohe atora ola wotunu na luto duna no gonga الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى النبي عليه السلام أتي يمبي وما غدنا أغنى نعملنا خنتلا هرا يمبي difference ni begi de menaga afana ona tunanti la hara khalla sefenea ko anga sefene mo gobe yonkin tenyane yonkin nyane ko yonkin ganga mo gobe Allah ta'ala ne kenya ko suratu qaf nawa ati yawma naqulu li jahannam hal imtala'at wa taqulu atasfina yanke mako wa taqulu hal min mazid Allah tingetini jahannam danga ampoguba anati Allah da subhana nkela ntifakka hada maren kafiri ko yono ngabanna kefinga yimbe ari hadisi labante Abu Hurairah hadisi annabi ga ko mo alayhi salam o gana nyamulla na lahara yimbe to rentu o duna no gonga duna yimbe anambi duna yimbe anambi tandume ale tani kebu tuwanon ti duna yimbe begen imbi bani fere fofo su to nya gari yimbe aga duna khay duna yimbuntu ha angi duna yimbuntu ha anti duna yimbe ay kenan tasika angi de fu bene gana yimbe ga duna tetu yimbe iyo manere manere yimbe iyo swange yimbe nyani aha ne de Kenya menenge nyana yimbe d'accord essence ni yimbe nyai gasoil ni yimbe nyai pétrole ni yimbe nyai courant ke yimbe ni yimbe nyai megen ni yimbe nya même guide volcan e bakke yimbe nyani tuwanon ti fofo swage na gan katinya na yimbe duna tanna su ko fumay anna su toren ko fumay anna serella na bina nyamale anda nyeme kana kama sagi wo na ngilla bi ma tandume de tani kebi tanyere tanyani aga gemela harata bani ta tore anne toro kusuka pameya ta fanan tore filandi tore anna su salaire ko fumay ma tanyere ngi ana daga gumulla harakin tu sai tabanan katan na abla harayin bento ne kundwa mari hadisi labante Abu Talib ken ko tande ko ay Allah jabanna no waswa ti gay ganaro jahannaba ngeden kam matani ngal jellen kurele katte yimbe ke salari be ga segene semba ke bonte ne luna ken ni serebe khalle ne ngeni na mota so ken nya khalle ni ke yawm al qiyamah duna yimbe ngena sefe yaro ko fay sorone soron kompel yimbe ke gan sefene nan ti gara ga mo gotu khabu ya gare sutella khabu gidi mo kazaga inta to ne yugun kundangi aywa sabu sireya parce que yimbe sefeya seren ta to ni ka keno mela hara yimbe asefene ko anga sefene mo ko jebere ke giri no annabi da ko mo da alayhi salam hadisi la darte
أتي اشتكت النار إلى ربها فقال يا رب أكل بعضي بعدا فعدنا لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه من الحر وأشد ما تجدونه من الزمهرير. النبي لكم عليه السلام أتي يمبني اللغة قاسي إن اللغة قاسي الطوري أدعى تلنا هني أنا نجي مغوكو الله يمبebe hada maram mege me rayfina yimbebe waquduha an-nas wal hijara yimbe ke suwabe gano gonga kebe gan katti jahannama yimbe kummu duna yimbe ke suwabe ga kumma ngana ro jahannama yimbe te kumini angana essence lante kumini angana petrol lante kumini aken kumini timanne hada maram kafirni anna waquduha taswa kebe ga kummu an-nas wal hijara gidu be ni gedi botu min dunillah ade hadamaren kafirin de jinnan kafirini imben kumini ci kunya mangana fota na imben tege kunya kan ne magani bi yawm al-qiyamah jahannama gana yirini tanyere wujine surumu ane jahannam igara gana giferatin surumu bane sugaye tanyere wujine malaika ne ane ragana malaika no manene kenga milliard tanyere wujine surumu katse tanyere wujine katse ani ga jahannama ragana gi ferti baski Allah khonne da khana sufay barabani ay jahannama kana yirin waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati jahannam ga gurum be nagarin kebe gade amma keri andam makalla nan tufasiki fasa nyari kebe gada ka sumpun kuta fay ka Allah de bangandi kebe gada yokum baganda fay face en face akota yani asujotinte kiyenga yankana masibire hatta sukononte hada mare mengetini qaddamtu li hayati ngannetu ndimbire yenkane tawo itimane nagiti hayati agere la hara kallenya ni bire parce que duna bire feti bire ni dangino kunyai كافر نيجي تمي لبيتو ما نبرا دنيا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وجن السنة دبرا غيتنا ودل اللي باني برا والمكي باني لكنكم يكون مغارم بفتكتر الكتاب دنا النبي تيمبل لغدو خاصة دقي مغوكو الله دا أتي الله نجمع هنينا يمبل باي ميا يجنا ساليرنج فمو يمبل نغو كارانو جنا كاراتيل لغا غايجنا نامرغا نايجا يمبل دورو فاي ميا يجنا فمرانو غنا فينا منافق مرانو غنا فينا مشرك مرانو غنا فينا فيلان كابانو مرانو غنا فينا سمبوكوتانو مرانو غنا فينا كوني لا هراكوتانيا يعني كوافين كوتانتامي ولا غيرمو غنسوانا يعرف المجرمين بسيماهم كاغومو يغني غنا يريني إكارة كوتيني أغاتل إغنا تسيكي غنا كارانتي أسو كوتي كوتيني تدوي أسويا ولا دونا موما لا هرا يغنياني يغو سيربي غدونا يغنيا رغنا أنغاتنا نالبويا غندو لا هرا أنغنا يغو لا هرا سوان بكاغلا قناندي غني سوان بكاغلا نوت من آدم إلى آخر من يموت من أمة محمد عليه السلام سوان بكان يغو غلا أنغنا يغو لا هرا كوتا كوني كي كاغومي بفايخ نريني ale wandiro mu fille ko fumi masiko akortolo ngoni de mena ale katima fosu katimai isugani wandiro mu nyandi surutu sunna de fardanya kama mende ke yagare sugandi na qoto kay yawm al qiyamah ngana yigilli shiqquhuma ila karan kutunte nyani baba agana yigilli yawm al qiyamah fu belge baraja kamba gandi ni nani nyani takiniti yum kollo nga gidde fu belge nya sababu na serenkel أنا لقنا أنتني يا رب متنوكت الله رسول الله نرسي يا رب سلي لما قتلتني الله ترني لما نيجي كن أيان دين لما لقى الكرة عليه كن أيان دين كينا لقى الكرة نكون دا إن سرنا كرة دانو أسير نسيجي الله لما نيجي كن لما نيجي بغينا يوم القيامة بسواني بسوا عندما لنا لا هاري مغنطة غارانتو مينوكو منافق نينوكو jena no ngino tangana nyamulana tu coupe de monde nge jopre ma coupe d'Afrique jamane suma yo gaye mo bede golli burnya ngana su kaltel ni kundunye kara gana nya kega ma America andaga jikku bana kasune mayo bana ronde no kumbele imbel da hadu khasananti akala ba'da Allah ngene hinninga kara yo wa fay kara yo yigal annabi ti alayhi salam
Allah de dunge nya yimbenda sine no anna fanke ngara taba anna funne bugu salera anna fimpe taba na de fimpe bane akne sine muma annabi alayhi salam ati imbenga na fimpe bane na fonne bagandi fonne bugu saler ati kenya ngemme to yo ko te mo wala ta sakko kompo mo gande pantulo ko Allah faare nyande ko hadithu sahih alayhi salatu wassalam o fay kenya no ko misre be na ro kenno ko tari fanka bane ya futu ona kasuma ne nyana ken saler no ken to hen no ona kasuma ne nyana o ga jimbulli minnenga ken nari anangara golle be gan kisini yimbello yenga me golle ka wori khumbe golle wori agan jowna seren kisi yawm al-qiyamah nan qoto ko men nan suguleti yimme seresu aga hammini ti yimme aga suguleti yimme yai akaman kisina yawm al-qiyamah seresu kara gananya tawhidu dunki agenanya anyame suguleti duya anga suguleti wandu nyai angol dunkini ya yawm al-qiyamah al-muflis النبي عليه السلام أتى مفلس تبا لا هركوت الله لبنغان دولا أتي يوم يفر المرء من أخيه أنه رمي أدي سروك رجع قام الله أنت ورنكون دونا يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبته وبني أدي كوك رجع أنما تقول أن تم فنتير مفتنا بيسوا حمل جدي yagarin jalan bonno ante tunu nanti jala bono telma la hara ko tenge nugunte jalan na bono ante sobini ti nugunta ko te yagare watada kullu dhati hamlin hamlaha yagarin na ire membo bi kombo anase dana tire mefer emma fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu anati saqitana muramma fitinga bidu mina 2016 hijunna ko brokasi begena yogo yeno ma atigeni kisini yagare wani kharni wure khadin dema iken sege kenya kama kudo ina sege tantanga ina kisi me afalle geni furumpa en jankima yani me akota na anima simmakota لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني خارج جرمتين انا رو مسيله كيساسا خابون كبيغا غكون سيمنا ما غاديو في فالي كان يغا خمو كين خلاص غاديو في فالي يغا كون نغاتي سيني ويمبند مرونو عرفاي يغار قسيو وسغي جبل الرحمه كما ما إليتير لغا سغي كام القران يكور ديان كان ديان كان مي بكي غورو يسغي مو سرسنت حوجي يناري كنا النبي كده قال السلام انت لا رسدورم بالنيا سكي ولا غير انت كما كوبي وما عائشه يا رسول الله يقول انت ترينا يا غرم باي اني من تتون تندوروني مسكتا نصر فاي كان انا سغول تنيم بس قال الله ركو ايه كده غير لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني بسو حمنتي ما انكسلا ركوتا تون تلاقيت مثال يوم يجعل الولدان شيبا لندم بني تنغا قران لا ركوتا كم لم كتيدبر كيف غير لم كتيدبر كني مننا كمو لندم بهذا كنا لا هركبار ما ينتسجو قران لا هرك من دجوتي كيف غير لم كتيدبر كني مننا كمو تيم بلا غدو قاسي كني نغا مولان كيسي لا تبكى وندم itila harayani yomu tagabu nanya renga ngolu suwinti kinna manti kinna paba I anga tinan konne ni kebe anga temulla ifai kinna diga tella anga ta kunanga wulu peskande ka annabi ti yogoli na sallallahu alaihi wasallam sumu suwa to ina lo arjanna ati haqquhum nar sigila rusumure adam kekana a odo ke sanki sere suge na seda ya kam maken su golle ngede tina fotu bakka ken kalle adam ke fere njokko adam ke magan se fene yere adam ke le buni yere adam ke gunde yogo borotano tini suru bakangolunga tangollu surunna nyebe tamballo mo ngi sikki khabsa ye aranga ti annabi alayhi salamati allah ta'ala nati ghalfu bu tamballo mo ngolli buru khani roke fabe kamma ma ke sare kamma khana sadi imben anga mullan nan ki sekunde kon wandi hakki ma dunga yawm al qiyamah ande allah ko me bari hakka nan daga sigalla jomme ngatange kitin allah biinite kenya ni salafu salih ngimet somi hasan al basri ando makum nanti kengena ni kalla
aganani tanyere junubugi kendo Allah ya naga ijikenta ntaunte kilu ntaunte nankala me aganani ganani kala haqqi bane yeno ani de Allah ko me ya naga me yampa ihammin tanyankala ila ubini do kemba haqqu ad-dawawin thalatha listi nisikwa yawm al-qiyamah listi yogoyno nga kanjon dentey yampeyentey tout droit ma yimbe soni so sunte annabi nyimme menti seferono listim pillandi kenni hakku nyankini ni may tambuni nya saga hambe listi sikandi ken dandali ngalla rana yampa akmeli ngara Allah jabate listi be gani tout droit ken listi ande fillan ka penge jo fallay ankara na to mushriku nyanan ankara nan to koroten den kamma ande mi melan ta kanjondi ande kanjonde polla kanje ankara nan to fillan ka penya kamma kanjonde polla kande teri foke komen nan dungete ya khairu do khairin tanasugire Allah kullu yusibana illa ma kataba Allah lana man kenga kala fotana ya nan maga Allah plasi النبي من مخن جلنتنا الله تعالى عند النبي فينا بغبغتنا كنا أتي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك النبي ممكن يا ندي وحي يغران أمبا نفسنا سامع النبي يمون دي خيفارون كان أنا بقول لسيدي أنا في اللي كيف ننبينا أقوم بني قنجل لنا نتكتنا الله فارغ أتانا بل الله فأعبد وأكون من الشاكرين كن اللي تأثير سورة في اللي كبنج جو في الله أما توبي بكي kanjon den tal listing Allah ga no tanga bakki listi be geni Allah ga tambuni subhana hade mare ngakku ankara yogo yon anyande ma hansete yogo yon anyande ka anyande lebu anda gal sinya iga anda na burenya bonondi anda yogunya bonondi anda gundo ya boroto ame yampa ko men Allah na hakkun saga ndinya itanna nafila nge be ngomondi de kudo ina fota nafila ni piniki na kama wa illa igana tu samparla nga ankal nesiratuma listi sikanda nando Allah ya nafa junubu mi soba ngeri debe hada mare ngakke fa ando Allah nafa andali ngalla na baga nga sakaratul maut andali Allah ta'ala na yam pam andali ngala Allah zaba ibenga na baga nga nasaga zan kenga tahta mashi'ati Allah ana Allah dunga yen no hoye Allah komo yimbe Allah gadu khase sababu agana fanke be wara oslo no kenya towe annabi alayhi salam atisinen no gaw fanke go futu no katidua agana fankebe futu katidu ana fonne bu gasaleringa ona mulle ko tan kakita ga mo gande tagame nyaku Allah ga ninda katanga na yimbenga Allah ga no tanga na yimbenga tuwaru nafangi ana tuwana nafa yoga yogonati tuwana nyankawana nkona Allah me makatan na tuwana Allah kutere ga na tuwana subono ndidabate tuwano maga tuwagunde Allah kanne fini fillani tebal anogo faru nyai are frein mobile frein kenni Allah kanne faru ke kebe ga quran ko ni kenni tuwagu ngana nyam maga anogo faru ngam mobile Allah yurnu kille sukamma quran nyai telle me mobile ke quran an kisi frein nyana nyaga nay gumba be urana si an kangana haramu yorno ko be ferenya nan na duro kan tede kenya ni serebe ga tuwa ugante magallan kan ngana nyama ke mobilin ka barana gumbanye bawni farunte yaga gumbani bakama ke ferenya na gana tinga ferella kana ko bay kumbe gono kenya ni serebe ga Allah ya batta Allah kan ngay tuwa uganta mara abara garni fo ga de mara gidoro no gumbaye gono aya daga kenya ni jofandi nalla ko agere hadith nga sahih muslim iwo be gere tanke be de soronke bi kera gere ga serebe tirndi tuwano tallan kannana ni me tuwana fi amutu sasa ko kera zo so sonke be suna ta ko karampalle kesiyo sugana ranna jabi kebe geni kesiyo aga jabi ni banjabi kebe geni kesiyo fe kite nyana aga jabi nana banjabi nki katiji to ko france akam ko khabun ke gona bu to ko khabwa nanti ke xibare no gakun tirndi me daga jayi mono a fay baranga ani la halakati me ke katin nan kiti khabu kam ko khabu tuwa ko no ngene angene tin ngene france la wan jabi ko do mun tin na ga dakar ntalle fillo no fitna ga cheikh majaho ngono cheikh silli yono cheikh muhammad jibril yono
Sheikh Abdul Wadud kelo me pour ga telo fitina ma doke iyane baranga iyane ti kare saga de khati non tuwa me na jabi karanga nar keso worin kasa sa ke bara nanti na jabi pa mi kro ngala katin jayne a fayre ana yere waqibun kala ana la halantu nki andi ni ngar na jabi na khaduru ngarami nan daga ngana khandi ko tinyimme ali parce que non barantu wa on timma c'est suga ankiti ni nokuba anga non kala wa hakaza kella hala kedaga kiti foka matwa on tema nan tiginan tirnangante to Allahu a'lam wa raddu ilayhi aslam خلاص Allah yanit angana fonsa ga ni katalan kisi iri ketir na lan kanna nan tinde tanke bere soro ke be akere la tubini ba atallan ta tubini nan se fe dinan kam matwa ko bantam ma conséquence fana be gana yimme yonkin to kay to ana yo bati alhamdulillah jere kira gana keme tare jaten non di soro ma ati bes gan me a on tare jaten non parce que c'est fo comme matwa on tema Allah kan ne nyani angana tallan kan ne nan de tanke be soro ke be ke kenyi me kan na harna suwan me kira tin Allah ta tubi magere tuwana ngem koy atalla ba tubi nin kan sikande Allah hinne yenna ada kilum koy ne tan tubi wa hakaza tuwahunni noro nyai me Allah kan ne nyane soro no serem ma almami de kenya ko len ko tuba ka ada sefe imam shafi be tuke kamma Allah kan ne nyane tuwahun garde ne kudo tuwahun na sebetu kholle be garo na no an Allah kan nana tuwana ngana ko Allah Allah ma gemmen kinne mangeme ko Allah subhanallah am pitine nan na soron pitina bawni soron pa ya gene dam battenye ifay ballatu wa umma danye ifa nabi sunna mehindi ni danya battenga bona ngebe kono Allah faru nyanan ke qura mallan kannen tamma ibe gana nyatuwana Allah dan do Allah de ku yesu kinanga kharal lumma kharam mogoni anga mullatu wa unnan nafa angan kawa bakati kilube sarano kaga mulla harum munnatu wa nafante kita imam njonga kenya kongo al ikhlas angal le melondi ne faranga rondi nan tandaga kharal li wajhi allah qur'ana dina ke dafana to ambela ko bogi dukka mana bogi motoni kam angan nyen na nyakenga men nanya ministry ken dan to wa hum temeda kille gollu be ni fayke manasibu ni be fayke asafante nyane allah bangi soro man men dinya ministre nga daru na nyime do mutaxu ba kamma dipteni man men assemblée no nga soro tanani ale khandi ande de berni sofon no bannani man men no nga ige marandi ge nya bannani milliardaire iyo ko ne khari lan titron safara khari signature sire lan tele ber maga harange nya nanya kay annabi hadith ngono nga hadith labante ibe gana khara kudo nalli wosoti soronya nintu annabi tantar janna kita alayhi salam khada kharo mullondi indaga khara ina dinan khara in khara li wajhi allah ina dina ketanga ina ngollite billahi ikhlasu ngani fofo wa ma kana lillahi yabqa igana roti ken allah ide mana kama allah wa kapiya allah wi suturna kama magallalle men garon kene mulanna nyake soroma ne men khara ila doktora nin kita iga kebe murni ma kita khada parce que ngani ke am konte gelli fana innamal a'malu binniyat aw binniyat kharam mo ngani ni kharam mundini anji kello alla yakama al ikhlas alla bani mu ko men ngana alla muruti fofo suya berke nyallone ikhlas ngana bogu golle suya golle khafunya ni iblis arora ganyani ka ikhlas ngana ni golle be golli sebetinte golli dumante khara gana golli ro alla na berke lone ya oy mela yo obire ke su yillandi ni nasunya li wajhillah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nabi ibrahim ma kenya ko ma di golle sunya allah ya ande ibrahim da manne waraga ma allah muti akhim panyani allah ta'ala anti ibrahim ala isma'il alayhi assalam ila al-kaaba taga ila wurudindi ige duguta إلا الله نجعلنا نقول لك رجلا ناقل ربنا تقبل منا إلا الله نجعلنا الله جل نقول لك رجلا إخلاص أن تقول لي سقفني أري حديث الله بن أبي هريرة حديثه
sahih muslim sabina ni godo ma Abu Hurairah tatirindi nantine mullani hadi masalan ndi hadise ba gede mu annabi ga ko ngada alayhi salam Abu Hurairah surahu ni kongo nanta gani hadise ke kongo atinya kharamu ni hadise kongo khada lekki ngede mu Allah farenga sallallahu alayhi wa sallam ga kongo Abu Hurairah taganatina hadise ke ko aga kanna ga jotini ako sikiti misilen no ngara sa mi ga jinya jokkay de girndi de tawndi aga heje dimmabe atinya ka kharamu ni hadise be ngede mu annabi sallallahu alayhi wa sallam ga kongo aga tinina ko akhiti ga matani sikka ga khitini kitimba kempala Abu Hurairah atinde mu annabi alayhi salatu wa salam nanti yawm al-qiyamah ila harayim bayakum muti jamani sikya jamaka di korini jamake no wati tuwanu jama riwaya go qari'ul qur'an sereba Allah de tuwahun kine aw tuwahun kinyandi Allah de fasahan kine soronga sefem pamu malla de qur'an tumi Allah de sawtun kine agana sigo kani agana ni kharanga ma sha Allah ti yawm al-qiyamah ilayhim bankum muti kutuwanu ata fillandi naburugumu Allah gede naburenya serebe danga takke arjaga yirwe ata sikkandi jihadu gumu angana khempe kunda de serem kono dinia tuwanu ngana nyana yimbem kumute naburu gumu nyade yimbem kumutia jihadu gumu yimbem kumutia kon kisine kumbel kisina ko Abu Hurairah tatinde muga nabi ka ko alayhi salam tide tuwanan dal Allah na tinde tuwa on kinana nda sugandite nda kinyandi ndendo wonda nde kinyandi kammo tanati Allah la nde kinyandi wuro nde kinyandi kiyen karamundi salliti soronga tallana tande gare ko angenya kinyandi ni kota be soro kuntangan ni yeftu anyi tuwa ko ke kinyandi na ina tunanti kati ni tuwana nya janka kati karamun tenyani janka kati la wajundini ka ikum menya sombe mentu kengan ni ya nyangan ke anetu tugadin tinke magalin kinga kinna khare yimbel daga mikil tuwana khare yimbel ko mute yomal qiyam ame Allah mu mute antuwa ungenya inantuwa tuwa ko ko na kan penonga yomal qiyam yimbel ko mini tampina ya ni ga ko fillandi na burugume def samunta ko nyanda na tinde na buren na fakande nyakundu Allah nati kadzabta wa taqulu al malaikatu kadzabta ande gareko ande nya soronya nanti fonnanti re nyana soronya nanti kati ay sumpumulla kati hinneya faqad qila idiko tugadin timma galenki khare yimbe ko mukena burugume serebe gele jihadu de rana tingaja Allah kille tallana tangaja kudo ina tunanti yubu sake nyana nga xamminke Allah murte Allah ko ku jamani sikki yimbe ko mutiya manne Abu Hurairah tage konu ibane sume Allah muruti gollenga agani tuwana ngana Allah muruti gollenga annabi nyimmun qayma kan tallo munyani arjanna kitene tituwa na burugume ngana Allah muruti na bure Usman de arjanna kitati na burenya annabi de ko Usmani danga nantada Usman fosu gandinganda debere Allah ntakan tirindi no khumene pourquoi ande ke debere na ko gella ga bire no agere jeysul usra gene debere ada arjanna ko botani filya bi'ru ruma ada jeysul usra annabi to Usmani fosu gandinganda debere Allah ntan tirindi pourquoi ande ke debere Abu Bakar arjanna lo ko ngala isure kitati na burenya Khadija de arjanna lo na Jibril agirni kamu nallako annabi da nanti aku Allah tinge Khadija kunyi de kata da arjanna gella ne ka men na buru gumenge na arjanna kitati na bure ale ko tana ya mu walla jihadu gumenge na arjanna kitati jihadu nganni tana ya nei gollu kusumbana nganni nyane gollu mbakame iti tenin nambana tenkillu nyandi bogume wa kada nganni na nyatuana tuwa umurana Allah muruti angana Allah murute iblis antero ro kita angana ni Allah muriyenga anne arjanna killenya malaika nundu nganda ngaya har nyebe ga fange asudu Allah tuwa umurana ndanga di sara musudana Allah hinniya Allah yampima Allah magemme kine Allah tawfiqum kine idu nganda nga har nyebe ga fange manga sage bakka kharano kunna likama angana kara killenya ankara arjanna killenya man nanga ngani tana utanga kenta kono nti kenya ndakari bereke bogo Quran tangi gebe katiro Quran tanga
ade moton kita ma ade hejum biyen kita foken ndoba ko mo yuka senda ma on kere mello no Qur'an tange katire men gere Qur'an tanga ide kanya kine talle men ngana roti kan dalle me Qur'an na fannan ko keda kuni wasila ni nyai me kumma ganya sababu ya kenni sana fillandi kudo tuwa gunnan kadre amma tuwana ndi tuwambeli suwani komen nan konallay iganati konallay forande alla najabanna me yagu alla yawreni kenni yagu alla magamuri qosi amma gafumu ganga kebe alla gante mulla magafoko kebe alla gante mulla alla yandantaga alla me baranga kota sunan tangalla kutana buguma kusunta magallan kutenga ko yogo ge daga kat Ibrahim ibn Adham akamam ajarabi tallan kutenya tiran tallan kute walla ati garani Allah walla ati nge fini kiregi ko nganda angana buguno ko kitabane salla walla kutana junubun tankam khabuguno ko ban tamma Allah kutane duwane ati fini kiregi ko nginda na do fonda ta fana angante sirono nalla kuta anya fay misigin terikana anya fay sorom magan sefani anya fay haramen de berini anya fay kelo ke de berini antallante walla an kay tantelingi alla danga asika sunta ngange tunan tantelingi alla ange tunan ti malaika lu nyaane dambati atangante sirono na alla kuta gellanga yabu musu angana nyalla kutana alla arjaga ke honi to gono ange birene se alla arjaga na illa kutana kiti gatsentan kitante sahamu jike to gono alla kallengi ni jike amaga mini angana kuta to ngam alla lan tanjere gin anji fetin ken me aji alla yigande be ngay gan kalle fe fanke be nga futunan ko fe ma nyalla fanke futunan ni walla angalla yigande yigal alla ji anyemin anda illa kutan ante sagamu ni ma nyana gere nyanda tan ni boto angala ante batta maka kuta igon tillante kenda وما من دابة في الأرض ولا في الأرض إلا على الله رزقها تجفوا سنتنا ما نرجعين وفي السماء رزقكم وما توعدون كأرجعين اللي كي الله يا أنك لو بيرن فالله خليه في أرجعك الله خليه في أتلنتي أتخرم وفوتنا كم من يبغون كوكيتا أتانغ تسيرون الله كوتا نيجي بانغا كمالله خليه دعا خاي مني نوكو خاي مني نيجي Allah khallage fetini yebe daga kutano nange kagumen kan no ngalla kutano enkenya sumaren kannati agante kebe mulane kare ber nyawini no daga nyinye kamba anna daga khabawra Allah khallage feno ko banna daga kutano والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أتلا أنت بكلا نيني أنت لمني نيني أنت نو أني سكلا نيني كما نيني كيغا يمكن يعني أنغا تاماندا باني سوتو نيني أنا سوسفنا أنا سوكبتيريني باني أنا سوفلاشيني أنغا فوسو دبر نيني كنا سويرترنا هو التلفون كوغا وتمغبي لا هرا نارا سوكو جلي جلانتا فنا نيني كما يا سوكو ينما manga kala ko tada ampile grasu ana ko ina nga video nyi manya rengaye yaqulu li insanu ma laha hada mare manne nyi nyenga lenki ala su ko inke me mungu de ke ande yogo gini yogo gonondi nyi nyenna bagande ka afasi kanya renga Allah te wuro ada su resere Allah natibi anna rabbaka awha laha inke ande wahayu ngara nyi yeke nan tana su ko fumi ana la listin kininga nyi nyongol len like yonkin tenga يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أمبارنا نقول لنا وركت أما قلت نيجي كنا سكا بامية أنا غلا وأنت غلا واسو أنا ما أنغري بقول سو بولا يا نغو بقول سو أنغري بولا سو يا نغو وإذا القبور بؤثرت أيا سو بغاندينا كوتا يوم القيامة الله أتلا أنت بكا نيجي كما لن تبكى خباك ورا الله خلينا أنك مسخامو الله لو نيجي كسر لندني تان ابن عباس يقول نيجي كيغا نقصوا غيري غانو تقاف نيمو نياني يسونه كن نقوا
Allah ganale fi kawa fi lamande ko ni nokube atini ke dingira fulani anyi me ke yonko de amara ga de maro ko kenta aga yonke tabani yonki ni man men daga par kenta fonya Pakistan ba men dalla ko e keno wujunu fili de fosere segon bane keno asukara wama ya'lam junuda rabbika illa hu atillante nyana nandega atangalante tel Allah ko talla nyin kam no ko anganya Allah nyin kam nyin ke kane reserna khaba ke gagan kam ante ya bunu de atara mo fotana ko minge bugno ko kita ati sikandi daga kutano ko gantangal lan ko al nke baba tinte muleni wor simma minini nadaga e fe nadaga taw yere sabu sirena la nadaga simma minini nar anime kalas ande baba doxnya ding ko tali woriya ati daga la kutano ko ya abdallah agantangal lan ko be anna kuta kenken ke problem tankam ati kellante nyana ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم لا الله القرآن لنا وأسروا قولكم وجهروا به أندالي غدا فيني كوغوند أندالي غانداي بانغاندي سوندوميكي أكارتي سيمونينكي الله كيتي سوندومي بيغا غامو تو فوفو سوغيلي نونا جلانغي ما سيمان انتاني دبرني انكي الله يفاغانيا نامغوبي مكنتي أسروا عنده علانية غوندوني بانغي نيا الله بانغ ati garam mo wato nki lan tete lan nakutano kala ya reganti ati na atandin ko minge bugno ko kita atanya na kara kunda nge baratu bini ande Allah kute ku gam maga mukke nge beri walla bullu ngambe maga ambe ga soma ni de do mani de meda han ambe ga jikello no fo kamanan talawan kisini Allah ge fe ati malakul maut gana na tierna nyon killaga anna tamma ñu killa ganda tele bona nga daga la sababa sakas sapaspa ante dangina ni wena ati malakul maut kebente soyi ante hinnene antanto kono nanti tunkanyu gonanga nanti jamangume nanga malakul maut ane yagare mutabane ga gunnen gunjolanga sere suntono aga jalanga ana utara rendum ben tokona na daga haju te kelle me khibare na kammo anari ke kagume bane afay kan nogonga jikke sunte kagume ka bane sikiti korenga le nyagarungume nyani abane yani tarana ke gana kara ko sikita kore malakul mawtu hajunte hinne entono andara ne utubaki nogo afalle ga nyana kebe kenna nyaken aken Allah nyamere kan bane agata malakul maut alladhi wukila bikum angana suratu sajda fay ibn kasir yokomo kota suga tanya nyana gampai khaya go ngana go mutaswa fofo sugina nyin ko lamungu da so akembere tanana angana nya pela namungu nyi manne sefe kaya ko nyangu ko ta so yankita tatina mogotu am mogota tasya fa indi tale gere ngana kana ngara sigin tenya kana nya sakka an so gunte ngana nya ntaka gilli arina nga kambire nti kenya ni oni farati en campagne Allah ka jaga sedi seconda wala tamutunna illa wa antum muslimun soro yogoni kara billahi gede telefon muti falle le bunya ne kara falle anyi meyotu message ni be gan telefon an kala ikalla wuro ke gena ko gonda baganda palle yete lampure muti yankata billahi fini bange yogoni kara falle furendan katu wundi ni nakatu kane baganda nakatu de besona wo yogoni kara falle fitina ni ligiri ojori yogoni genyama yogoni liboguda batsenga sumpuni likuti man tammo sirondini kallen qayatina bagta arnan juya antari mogotu antari wakati tu kenya ninga ku question ni kongo ngana daga debesu ngana conference ni question ni sikibe gani jabi ibe gani jabi na kha khabu yare na to yare ma khawo siregana ko ti jabi na khabu miside wallahi nin ko re nabiyen qaydana siregana ko ti jabi ni question ni na kha yare sine ne kenya nyana kon kati jabi ha Allah jabi ay Allah mallante ha ay annati yangi jabi khalas ay angrat ni poser na angan katte khalas na illa khaka ngasine na soganda wallah
na soki bubanda na kesanda na tiga kusanda sine asiso na tagandanda gelle tunkange naro niko ku question sikki afana siso ankalla kan ko kamma rasay afillandi ankalla minne asikandi ankalla kan karamo intetu jankone khafunye kenyan ke question ja ngeti nge sogono nge bupere ngeta jabintano ngey menta jabitu annabi ni menta jabitu khayfare ta jabitu malaikan nento nanga jabitu ankalla kan kota sirasunti kara kotanto mankin tankara kotatu me ankin kantangolli ngi tomba kame antan digan ko ngi tomba kame antan payni fini mbakame allah wakalla sasa nan to ke harame kama yimbe pa kitene tikenya tafara allah wakalla sasa nan to ke golli sire kama danna fa kitene tikenya tafara angan tankara kotantu anyangolletu fillandi ankalla minne ankalla jinya ibantetu yimbe nyananga kalla bantetu ankalla accident ibantetu o akhi yogo nyino agari ni nyaga na France après ni bien train atine fonna sakka midi nyani ga tele aéroport midi daga folla ko gere passeport ni sakka kamayo kindaga fabeni mane men ligi kayti soro ni France ya ngerni isoro nyandi kasanke ngomundi 2009 fode yogo ni avion bane no onga ay mediro munkiri nanti avion nan nyanka to ona mbogwa sari yokunga baka fata avion no kemma be ndage ni appeli nga wuri ke faba haruna darame gambire do gorenke atidin tele umranga ke kaso anti ke kaso lini khabo anti tele saudiya kasukurumba bi idnillah idaga ideskan de bir jidda igam linde ga madina ni to jidda iga terene kata avion bana ti tempera taw afage daga kundwa ifage daga fi makka haburani nga wuri gelen kiringa yere kateno antita ampay khafunya ambire ne khafunya alo ñina ñun ki kenye min ma kinyi campagne ta hala alo ñina wuro ki men nga kala man kin kala nan to ku gollu yaba nan to wandi hakku ku ga damba tenga yaba nan to andi ga mu ngere bangi su fo silentia ale gere kinyan qawasira sun korondini an kala kan kara mo kamma an kala la ilaha illa allah nya kamma ba an kala nan to Allah mbattenya iba soronde du to sugenya imeni to iga soxide mi koron soxoni kara kundunya yogoni kara iga sujudu nya lillah yogoni kara iga quran qarangenya yogoni kara iga sangenya odo yogoni golli golnya ka bani société bani no sura kenya ali yakende ni idebe vacances fombi nenya ali minanya kare ale kenya daga hotelinga Belgique ni to sangel no afati ya Allah kuten tamunde fillo yonkin bok mi ga yagare kera gana na sege ndende ben kallenya lawt mankin kalla kam mo kenyani atadanga angante sirono nan la futa malakul maut gana man yumkin laga nata illa ankin qantari waqti to al maut yatina dawtar no duya atillante ati kufini na tanna mbire arjagalla khalle annanya no ko alla no ko gefe annanya no ko gantangalla sikanda na duki sikalle atillante na tanna na duki sikalla atillante ati karagandi ndale gere angana kara alla te duki sini maka binge zabani ani be ka soro ni be na lilanga عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة نكو التي انتلا كتنا الله جدي نعمر كبل يفودبر الله جدي كبل موري ما يقولنا تيتي ما إذا انتلا كتنا جدي نعمر كبل كم رأينا الله نعمر كنا لبر إنتي بنا أنا تينكي لنا مبابا جدي خير دعاكو بابا سمار لنا ننتيكم بين جلي igan katime wala nke gana itelle ntinia mpaba tinna la ko ngana ne ko ngokundunya men defo ko mpaba metin mpaba tinna la ko ala kun malaika nanke gana ya ko ngoitina daga ko papa sumar la ge kunu mo ba ko min kuna monte kape monte bakke nyamer ne ge kini mo ba telle kundunya mella yalle men kayna daga faare ke kinan kene bla na kinan malaika ko ngokunu mo ko gana yanke ma ko kundunga madam faare ke ko ni kinan
uba na akhir telefon tan daga ko anke na akhir telefon nako malaika ne ka gati daga tella Allah gele listi tangana nyamla na malaika nentu an ko robo nya setu Allah robo nya robo nga commande nya nan kitanga ni gije kebe ne kenya de ber an Allah robo nya la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ibn kasiriti hinne gelalla hinne taganti kun sono en tetu hinne ngani kebe angana wi kuntina pa soyni an soy bonatana malaika nugu telma ittefe tongen tangana utu kekunke nalla wara kekunke avion makampi fo kella wa qasu fil masino fil nyama alanta gilera na jofe kunya ne serella kana gallondi yimbe hinne yentiya atan nabu kisanati magallondi yimbe atillati wala maga Allah kuta wala annan kono Allah tabaraka wa ta'ala annan ya bu malaika nube ga dambatenga iga safanni tuwa humurana awan nafa ana gatan asikandi angana tuwa hula pane be kita gollite tuwa huna birandi na soroga na gollite tuwa huna angana muguna sahaba ni ko kuba qur'ana tangana mo be kumena tangana kundu ikunyirni ayu kirani ayu sikiya wuto annabi magali salam inda daga ini jikunya domundi ni de ayeke geti fube manya fukina wara agati kebe sireni fokina de beria kengana sebeti inari fota na utina kefe iti sunan tenya ni kun kam ma hujja qur'ane mu manga yin kollanga ya so sohni la harani mande dubi angere sura sutanganga wureto kumene angera sohi la harakota qur'ane ta kan jondi nanda kenya ni goroma aisha tirna khulq rasulillah alayhi salam ati aji kunni qur'ane get fo sumanya de wara me alla ta manya kengan kenyi man kengu ta manya na de bere kan an ke prandangia sahaba ni ku kummi hamminina tangatele wurru ikunna de jikunya denne dome qur'ane ge tamanya igana ayu krebitina nabi problème magafumo kama ayu ku kregi ndugon kampeno ni korenta gonni allah tikke ana nyana kundu akiyamanya inda deme ide tatbiq alhamdulillah inarga fotana kifi ide qur'ane mu mamutu kundu ni tatbiqan na fitina garabani o kude nya garam poye o manya golli fo qur'ane no kuma kana garaya ona sallitei ona qur'ane gara wotun ton kamatei o kude nya ke monya manya ti golli foyi angana utanna qur'ane gara o kamma no silindi no jikuni mpaya no antini qur'ane be go ma kempeti kay wa hakada annan golli tantu wa ngana ko tanna fanana nyanda buguno annabi de ko hadisi laban ta yawm al-qiyamah ati halamaran men de tetta man labane utumi gandan tirni fini nagati an wi ande khaso kammo wi ke gano ko ina illa sigindi ni lemina ko ke wuce na ken qadram bugu wi nan ko rasano ko kenyan wakati ke su fo barite sino higarantina no umrihi fima afna wa an shababihi fima abla ina illa lemina ko ke na to gelange bale ko ko tabe o de khaso ye ngarina ande ken dangindi kammo ande sergebe sigoni gar ande sergebe selingen pay an ngokuna sergebe ka gombono ndama kan ko sare ande kedo kedeberi lemina ko ke nan siginna na ken ka tribunal indura nyane nan tirnda no atanna jabi muranga tele jabi ko annan tubi sari kalle ngamut inan tirindi antuwaku ande kinyandi kammo andali mu alla lu nyako mande sorol lu nyako ken jabi ne tuwana nyama kenya ni serebe gatta ko nanga tinanna tuwana nya khen diga men kamma anni du walla la place nyaiba nanta sefeke kama me kawana sefe ma me kawana sefe ante ta ge sefe do mana kebe agana nya ge sefe do nganne ba alla na raganati anta sondo men kala man nanga kitina sondo men kamma usama ibn zaid ala yogo do men ni gazanya kafiri yana kafanya usama ma kaymulina usama ken usama kaymulina ken uskafa ke do tibaka kafiri ma dernière minute jikke sunte أتي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة لك فين جو في النبي عليه السلام أتي أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أسامة عندك كريا بعد لا إله إلا الله أتى النبي عليك وأكونون كفني النبي عليه السلام أتي أسامة أشققت قلبه عند صند من أبوه بعند أن يكتون أتي أسامة كلا أنتني عند garanti كيو كنا بين الله solution murududa Allah fare ati usama lan tinya nanda la garanti usama ti kharim ma gam mari sarana sama kan me angana fay fi dhahir haqiqa akunu kafan wala kenya kon
ma nebiti usama lante kiti nanda amma sondo men bo ganga tunu kebega mankin kati kiti ni serense fenga kam mo ante tagere ko tinga nebe nan tade do ke ashaqaqta qalba baba anga nan ne ke kiti nanda sondo men ya bo bagere ko re man nebe ada ko re man ne man kella hala tuwana alla wutina gele fofo suko alla kunya fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin nakune ne tuwano kusutirndi na gele foso kinyande khali na ka katirndi na ka gele tuwano soko beni mu khali gondi kamma kiso nyana suma ko tay wa nabi alayhi salam ati ibn mas'ud danga iqra alayya al-quran ati al-quran kharan man terika ati annabi da aqra alayka wa alayka unzil atan nabi inkina quran kharan ken ninke terinka قرآن خايا قانكين كمانيا نتنا قتنا النبي عليه السلام أريد أن أسمعه من غيري نمولا نامو غميتنا غدا غرنا غدا ترينكا توانا كان ندمي وقت ان كان تاغو يغونغا جندنا ترينكا ان كان كو تانيرن نتون الناس في مغنتو ابن مسعود تيدخ جوبا فبدا بسورة النساء هذا جوبا سورة النساء أغا ما جوفنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أتيجي جوفر النبي تحسبك أتندي يموتو كسيرني بيسو دي سيدان يرني النبي أني اللي نسيدي كي يموتو سوقي بارن الله جمي أتا النبي تاوسكولو إدي كارم با إيغا تنين النبي إدي ناسانا دي يا غيسي فوق يا غنجين يا غوون إيه كان النبي أني نسيدي كي يموتو بارن الله النبي عليه السلام نعم كنينا النبي جني كلاري كو صحابه ني دنا حجه الوداع اغنا سفسكو انا تي على هل بلغت ندكي نيبا ندين دون قران دي خدا ngaba ndalla hakkun ko khada ngaba sahaba ni nati bala anne bande kinyandi anati allahumma fashhad akanna la rasida ko ko tane ati alla na nyaseda mata siko falle ati sahaba re khabeni gamtere kade kinyandi fallan kon suwari tuwana katele sigalla jomme nyaga korosini tuwa huntam me akita na fetan kinna anke mekhara anke nyanta anga kenkana anga borondi kebe ga sikke alla danna kada xamogot kenyani tuwana nangoliti tuwaru alla ne korosini yawm al-qiyamah ana gatandi kharan lemma kharam mogoni fabeni osunya seberana duna bire yen tege jare yen kanyani duna o faba adam ado ma hawa igen yankana ni yen alla le kono tirni jare yen no kune jare yen kanya limbu be ngana ibni duna kharuna duna fanke ngana kipa angeri duna alli jare yen kanyai fosu e ko nginanda fosu e nyananga manna sututi alla ya anga seberi ko tan nasoyi ko tan nasino ko ta yirwe ko ta lixiye ko ta soronga jakini kakota soronga mbekuni gambononi me alla muru annanya seberana allah taala de kenya ko annabi da tingetu nan tiga fogebe ko ngana likhini alayhi salam man kenna seberana wasbir wama sabruka illa billah anna sabri kena nyati alla ya wala tahzan alayhim wala taqu fi dayqin mimma yamkurun ma'fudun sorongre ayebe biresunga kongo ayandin adin ke visu yillandi wallahi ke qur'anay ku ayu fili adin bire mo su yillandi fo sun ta dikinga et puis ku ayu fili nya sababu ne seren ta kajana ku ayu fili ayabe allah ta'ala ngatini fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ke ay abanda gatini wa ma kana rabbuka nasiya ku ayu din ke bire ke su yillandi wallahi nke bire en nanyille fosun tarin torono fosun tara dikinga wallahi ku ayu filiya ay fanake allah ti seberi nki tumure ga fosun nyananga fosu ga ko nginanda nyaaka nyane ngakala haruna fosu ga nyananga ngakala fosu ga gundo may ga deber nanga ngakala jambe suga deber ni ngakala khonna usuga tayinanga ngakala an khairinga gillino kube ngakala tora be gan kamma ngakala allati fa innaka bi a'yunina asunya nanke ya kan jorone funto mukinga manen intella ko minne keta kado allah intelli
ngutun telle mi atinga sugala me adungete ya sunya asuto kama kan sunanya na kome burene ke ayedin peten kerin kamali filandi imam shafi'i gede ko ataye seren tallan kerni seberiye serebe gageni tonyongundana nan kono dinya anne walla tallati wama kana rabbuka nasiya memu ankamanti mungu mpaba gede to resura nan nasuga memu tonyongundana kan Allah ti memu ngale tugana kam ko dunani mala harare hamminya ade jotenya alli katti sorofil usanya ni foko ninda na prosina papa nan ke no kasone ka usay kone basunte khalas peut-être ko ki ñu taxu fo ne kundi xalent mo sa ko rinken taxay gene le hamina kenna parce que akente tu kebe prente ngi xamne ma Allah ti mem nguda da kunda ti kenya xaral fu be ni gal len dum bu ku ga no ni ko bonondi Allah mi la jaba ko sere suda atinne lemina butun ko atiri ni xare man ne gira hakken nte fokko mo ko ko bare xare hammi nyan kala maduna man ne ni dukku no ko menen tet inta kenya ni jotende kumpa xaral lemme ti kenya tahdilu nya burel agana talle menda nan ka talenki man ken na ma basun tani ni kan c'est fini ande golle subuna anta ka tan man ni Allah timme mungude janka miskina ko Allah timme mungude nga raporti ma anga te Allah timme mungudanga ade wakati ya khen tiage mekenye makenye na nyeme dimmabe anga toge be de lir Allah timme mungude kengure ni dunge taswa ya ganji bege boga Allah me mungude saraka ni bangi di baga dalle men kibare angede wuya nya ko be de be am problème ni Allah timme mungude foso kengena nyange mudo na ngenya na seberana wala tuwaru kuda no nafa ona nya seberana tuwaru muriyen no nga ona golliti o tuwaru nga alegere ona nya duma ya kandam angana nya barna duma ya kandam النبي عليه السلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا النبي daga kamunye ma Allah pale Allah gede invité ma nabi gerani taunu de lumu batene adiga sangara lumu na nabi kitella ga idana ga yile madina no kube ga lingare ga dugute na to cikkan annabi de mirina ana soko ko ni abu umayr ayeni ngenge karaga wona nabi daga taha karaga subunude ya aba umayr ma fa'ala an-nughayr ya aba umayr ma fa'ala an-nughayr ma lebine nga soyna ga mungudi yeli nyankale Allah fare sallallahu alaihi ay mani tokuni lipi ana kefi ya rawunga ina sore ani sette feren kam mana lo mun mara dowre atanga ni murnu khali muru miskina ni jamande meno anyer nan libi sahaba ni no gebe tanda kana ni bante tunu bakino nan tikana Allah fare sallallahu alaihi wasallam angana daga bustanul madalla masjid quban karanga madina no kem bustani gere khiri madalla annabi da abubakar gari imenya tunanti kana Allah fare imenya tunanti kana abubakar makiyenge yingia abubakar gari doroke hore mbamba nabi kama ile tukenya ko tananti kana Allah fare kaymenya tubaka no telma annabi gari du gomundi sorona angana nya tuwana du maka yakanda na du gomundi soro maka ni xisere sura et puis serebe ge feti tuwana hinne maka barasere nan tado robu nyaro ma sikidam batinga maka nebe iblis ale nene ana kita tuwana ankale nene na hinne ankale nene kam mo nga kita o tagalle may go ngur ni tatsinya bamako mi soro ke yimmenga gidimme sune sellanya zipu depeñare e kolle manya sine mulayna linna sage kharamu dini tahiyana ala allahumma salli ala muhammad nta alhamdulillah on bismillah o getaw nti baraje ngebe nyano malaika no nyalli ni keme bara me yarenga kala hala malaika no nte yakam adigi hijabu o de lenki na kana hijabu na والله ودي لكنا ما ورا لك فرنسا يا استاذ ما كان يخيا ما كان دو فوسيا ما براسري تنلام كوتي انيني ابليس انديني ناغري تنتون دي دوا او غني تورنا كاي فو بني غني دو باتيغا يورو يا خلا يوغو يورو ما اني سوكي مينيا اغانت كي كاسو اي كي كاسو اغيرا تي حاجو ني موغري مي ورا غاو ملي ati soronti inkente duwine na legi kunka ntamane mine usudo ga kake nan daga saxem bangi nan daga wo ati meni sallini ku yere nya sedal o de complain kina tin ta salle ngara xaringa france ngexi ati soronti kante jofena ati kenni mari kawafi ay kenda ngay geti kungo kundo kunti kunni ni mena jofia nto haju na hakunni mena ya parce que iblisa o de iblisa re fankenga akinne khanini ne kille suwaga wala khawre o daga kitta kille su ona khawtu kella halaye nti yogo nyinonga ati yakenda ngana ka
ko fonte dungene sallini kamma ka atunanti malla gere tun kan ko nya sababa de sallini kamma sara dere ko nya sallini kamma akin golle ni manne uro nganaro yeyi ko ke wala erno bari kompel no atele dolo buteli ngebe nya ta daga ine khusube ni gatelle sangare kunya wala da batse inde se fa suko age karasire soronti inte tele salli da batse inte salli na fu jena na nyen ila furel ke bare njo fani tun kan dugo ageri ari yaqin rankina ke golle man ni ge nyege ge bebere atin kina tigana karayeto soronya kay iga diga mo beni ko ngira hente sereten kan jakka kingina golla gana economy sukita atella gana dolo ngak suyuna atella suko bandar ni kana kara silami yogo maga daga nan nyige dolo ni man ta fo min nka fay kabana tikenne lenka daga me fokita ko mena daga me fokita ana dolo min nga agana khusobe wora na utu fonkara na tilinka ngaju nyana durogoto anke ngana ni sanga nga dugaga nan ne man me kita anda kharsibe ko anati kota sunge kinanga na sange ngara to kanka kun sune dina mutile me soronde tuhuma nanti sanga na dolo min nana nyana ti banna yogo do mukalla parce que ko foko ko kitini kundunya akita kama na classe age woti sereme daga kun age kara saradan tanto daga bare debe suga kana tike bannante hinne ne serante serelema bannan kara falle boucherie ado boulangerie gume ko ta suga e kunyantele na daga sada kine miskinan kasu ke kana burun kina so ka bannange kara bito siki buru me daga tiye me daga debi dum kon daga manne nyamme buru ko to bayti ay tike banna be khage daga barasali aya ni qasum tugali de berne miskina sunnati yankine miskina sunna burun kine kha khabere parce que khama wara ina la kine nke gane gaga na khaya buru bani te bakare le kembre se torata ile ga wafure na kam naam am pay yugo kana nga balle nani wallahi amra ketenda marafa kinni jura taala nani afaydu jogi nan daga men taala nani kenda ali sumpu bure magana karako tabangetun ali zainul abidin ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib akenye gilli wuronye madina no miskina na gatale nafa hankiniya age karaya ni miskina ni ngeme fokita yeretu riwaya yogo itibawni ay mbeani limboto muti falle gena fure ngakina gero kuntura ngor maru mboto mutu bataneli kisimere afalli kirime uru ani do hamami ana yindi mboto mutu dinari be gama kana rakka manara kangalla kana ante wala mage karageti zainul abidin tuwana nanya kundunya anna hamile ko fanandu ma yankandi tuwana anna ko fon paron kinyande tel malinke almami ke gere ke fare kinyanda gani sonde men to se mo parce que ikati teli mo ko iyadana miskina ko nginga ngemu lan nan nyaxi sentinda atala lisini di futuro so fon palle ma futuro wuri itali ko tuwano nyara inari kinyando me tuwana ngana tikente miskina fare kinyande ko min Allah nan katta parce que soron nanya terenkana kenya ni wajiba ngana mu bangala tede mana wala yahudu ala ta'amil miskin abegna tibanani ade barako mon anti soron ni de Allah de ko parce que Allah wala yahudu abarako ngidanga nta nabi ni kundunya miskina gana alayhi salam agalante de mana tele miside na gale kedema kon katike yankandini kon katike nyana nardana la dula abu dahda kon katala time ntemere ngaranti mutu nanya annabi ni kundwa to ana nanya duma ga yankandi anna hamide ko fo mbatenga parce que anyane ko fo kisiye muru wala la nyaba subhanallah ganno nyana duma ga yankanda to ana ngana du to soron kam men taratintanana i wurnanga ya anyana sababu ay gabal dina ke ganete maga nyati sere soa anyi mental legeri mokoto maga bara sere soa maga sere su sabote tallam kote et puis maga bara sere bara aji kunda maga ko to nyanna ne nda wara ko ta sokana ni nyan maga yimme honna amaga ko to ka golle ke honna wannan barakene yo ga maga nyate agenya sere soa gemalle maga na wara kille annabi alayhi salam lesu mente sugara len ayamu ko antenga khado Allah ko sa mo yogo de katta nabi alayhi salam tan nabi da ikela ya su wala mana jeni en kin ikela te jeni wala ndini ken den jeni ba angana rken gon keda nanti la ya su wala me jeni ngaran nan jeni ntina ndali nganda bogu ande ya rasu gona gomandan jeni anta la tabi kundu ya man nabi me ken nabi alayhi salam ade tintondi do aga nene ne
yaqiyam ma gina nyagariam ma bayam ma est-ce que kente suugur yogoda nyaqina njin ante suugur yogoda mbay yogoda ma yogo atay kan atanga suugur mo gobe anga tenele ya robe sella yogo maya yogo bayya igon tide jeni ngara wa hakeda yogo nara nan nabi sere xanne xasi bega ma kini amma fo fam papa fo fe sahaba ni ngana dirana ti khali wara anne maneme mulawna kinan khalas wa hakeda tuwaxu kudanu nafa o ña segeranonu dumaxa yankan ona dugom ala ñene in teto ibe ndanka an teto anga kebe murla ibe ndambuno ndan teto alla ga ñampana maxa wa hakada ina ko sinnata do battengena tinto oni kita iblisa na korirani odi suna kisi agana daga yimbe ane manne nafa kinyananke agana kara fillan kappe makara allan kute amane nafa nan kamma wala na hinni anna kitalla yo xana am ko ma ka ñu ma linki onoro mu ñu ko kat garangenga bawni tem ko lewtu kenya ganne ma yo khirsun ka bogo misile nga ona fo ke fay asugan katina fankite futundu be do kitaw to wa ullo heynani ale iblisa kappe so bari be gen ko ngagri alla ya wala alla nyagal la gandangi ni lo futundu nga alla ganne khairi nyano da alla ganne hammini jarana alla ganne debe ke qur'ana sere sujere do sa ko be deberi oriere wurogel linia sukaral linia tamisel linia alla le besu gallo alla kati besu tugana khabun ko khada ya buruy kebe ga ñilingo kula olli ogana kebe ñilo sunake medron taw yogoni dim gollu ñi mewa khursi khasena furter na kira do batte na sunka do battenga idi faru suwara alla de besura alla da besu tuga alla to o khanya khada nga fisiri ngallu ya garu ina kimunya gelina yogoni te wajundi metrin kana isorene uronde kiye alla an kati besu tuga na tugari posire fofo sugero tike alla ganne besu tuga na tigolle alla ganne besu tuga na tigolle inshallah keni tafana ya qabwa tale gerefe bi idnillahi ta'ala alla ganne wido yonki sahanya no khada sina de bosugar ni tagu o ga masala ngam sile keno ngakadi fitina ni bega kani nga alla ganne kerni lesebe yu bega alla ganne wurgini wotun to be ni ga sakalla ganne sahakinni tungaran ko alla ganno di korosini no di tanga jare bi ga serebe alla ganne di tomono karamutte be ga gilla alla ganne khabu qur'ana alla ganne khabu qur'ana alla ganne lumu alla ganne tuwa nga fante kinni na berekeri tuwa nga ni yallan kannano ni yasara batano alla ganne kake qur'ana na khirsunin dallan dawre ya rabbal alamin aywa kan yomaha laki wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aywa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah saluga du'a ngende barnatina nuqtani filli wa maga نقطة فنا كني شيخ نيمة كارنيا الحمد لله أو شيخ مامنا أو تيجانا أجري نقول كل أخو بيني نعودنا الحمد لله سوري ترين كدومي والله نجانا سبحانه وتعالى الله كنا ويد الصح نعودنا الله كنا ويد الصح نعودنا هم سوغا يا ربي الله كنا هم نكجارا أموري فنين فوف الله كنا أموري فنو كنيا عدنا Allah ganna sahadu manchekine Allah ganna sahadu manchekine na woyen fotu Allah subhanahu wa ta'ala ganna akoren khaya danga na brekira rumunga Allah ganna fo bagande kebe gan fosa yimme yo kembre kendangi falle nokta fillande kenni sheikh ndi kofonga mama nen tangande ni gilli debgumendi idebe mumas nanti wa hamamana mamandebe khempa gante ire alhamdulillah dore su kempani sorondi basu jogon worege sukara kellinia miniji kellinia minifoni kellinia gilinalli yagarundo yugini tanya kunyinde alhamdulillah indi sere bakki sere ayi gonda yakhare ya lemene dakir se wasu mamana yo sere so anger ke be ande berta Allah subhanahu wa ta'ala walla jagana golluku Allah gani muso nyemo dah sedang jannatul firdaus kembre Allah subhanahu wa ta'ala dungen kamma Allah gana kumbene ko insyaallah e widangini telle selbabi e gana gir selbabi e widangini kay telle conference de beri jagili yo jagila khalle falle worni indar debe ke kembre ina dangi walla nyagana Allah ganna kille ke no won tidama Allah subhanahu wa ta'ala ganna kille ke no won tidama Allah ganna safariye ke adi korenya wara ni gollen sigini ni kore ngara
kembere walla nyagana ado soro be ni gada bacce ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ganna ko feke wurigi Allah ganna wurigi limanan ka hodo Allah kanne ado khalasi kamma Allah subhanahu wa ta'ala ganna di sutu ga jannatul firdaus kembere keta insha Allah sheikh ken qalle onan ka ko ngona nyama ala to ko ngene nan nyama kembere insha Allah waqati ngillo wala wudi wangana walla nyagana subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ganna mo ko ni nyamodanga wa o kebe aga kamma Allah ganna tuwa oke Allah subhanahu wa ta'ala ganna ajidi Allah ganna jidi Allah ganna jidi ya rabb Allah ganna jidi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا يا رب العالمين وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا يا من لا يخفى عليه شيء في أمرنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا واستر عيوبنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفشته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حقا إلا استخرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عاسرا إلا يسرته ولا يأس إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنت على قضائها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Allah kira-kira Assalamualaikum. Harni raga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masyaallah. Bapak. Masya Allah, mina, semari,